Yemfra sante mantem woni emegine mu wankra kropon mu ye ko ye Agblogbloshie dwom na adwadifo bia mo ho no mo no ode ade hwede mu oden ato mpanimfo eka bi wom Ghana aban na afei wo mo a ehwe ma aban no se bekoyi na se nkoyi gina wo mo matri so anim se wosrada sade amamu no kwa na ekofom na tete apansa madwana wodi no wo huniti hu ne 19 mpanimfo mfa kwan bia so obefa na amane amabo aba fom se bia adwadifo no wo benya wo breso mfaso Adom FM ene Adom TV embota ye kese pa ene se ebri bia ye be mamanfo a kire wo no mo adwene ne senti ena ye de Kuro Mu Te Sen dwumadie no aba ene ye de dwumadie no akwakopie mu ewo Agblogbloshie na adwadifo ni bi e kire wo no mo adwene Kuro mu nyakura isi abibia boa ye den utokura ye nto so inwo memitonwo enwo ne boa ye den 13 million jerrycan aden. By this time, last 2 years, you say you turn 2 million, and 13 million. Yeah, then. Yeah, bre. And look like I me ya kesiano. Me pacho, Kuro Mu nyakura me ton cabbage. Me ton cabbage, sisi cabbage yentumi nto. First na say ya fanu 85, and na kwadu 1,005. Yentumi nto. Enwa de obi ababi sakura na wada na me kwa ba okwa on baby e sanse ne bo na e de nti omo nto maye nti aban kasa no mo yi nuoma no mo atum no mo yi so maye na yesu yentu ye hutumi anwa ye every bokina cabbage ya fa no 85 cabbage ya fa no 85 when na na ka 10 cedi in 1,005 nti e we 20 Ghana nipa no ne mba eya fowa obeto ahin na asone ne mbeduane nti omunya bibi fa honwa e na yesu ye to wa ya to amaye ya sra ne bebre school munya djuman ye mi ba we ss 2 years ne otifie me na mi gusuma ni chop money mi first born wa we school ni people sa pass up next train akọ wanya woni so wo fie wanya djuman ye ni second boss we school 2 years ne wanya djuma yenti apam chom hu ya mbobo na oba we school nya djuma ya woda achi nunu ya bla wodwom ya da bonti nsu ehie wo banya djuma ya wo be blessa kopem wi asa weye but wo banya djuma ya wo nsu wo ble no eso be fom ma ble obi wo hwa be mo ontimi nhwe ne ba ss mpo me ba we ss asa ntosu wanya djuma yo penesin de ni pipes na ya ma won nine mini be pa wa shop here mini o se to si me ba mi timi nto se ki bara se una mane obi a wa won nine no ni be pa o so no so me ba mi so me no mi wo na do be so me na do be so me o na mi ko mi de mo nya de kra o na so aja ya ne na musa ndra numle no ne ya me a kire ne tumi anya kra enti se wotifie wo banko ade anyame ba yi kire no wenum ya ofaru emu afuni pa because Kuro Mu ase ba bia ofa ba bia edin yanto ade isi aba Kuro Mu krampo na unye ni pampo na ba fa me mate na bless eni pa kra me ye bi na mafa unye sika bebre oba abetumi de atade kutu bi na ode akofie ene mo bag ba ko baby ani nam ne bu ne nam 7 million yentumi nto mo bag ba ko amo half bag first na nke 22 million sisi nam 3 point something wa tete ni o ma so enso akufu aro unhwe na ni o ma ye ni ade enko fem efe ma yen ya ble o ma ni musa o ba se nka ba be boye de ni ato so na tu aye tu abaya de ma ho wa o ba se o ba be o ma ni ye na so mo ma ni ye ble na tete ni o ma so ne enso ye ho nto yen kakra ne ye ble ya mu anya nko school no akufu ado twa wani be hwe yan ya mu aye so abibu ye ntia sen ye bibia de akufu ado twa wani be hwe yan ne ya ble akufu ado si ade o ma ye ble o hwe ro melampa anka de si sen de anka ma ton ade sa shade ma ton 15 cedi akufu ado o ma ye ble o Ghana ase o mama o sele tu ne feso o ma ye ble o Ghana ase sa ye ble me chin sa ade ma ton 15 cedi. Oh, I didn't ask me. I didn't ask. Says ya de Kuro Mu nyakura ya sra na nadu titiri ya sra ni school asem de onhwe man ya papa ti se ya makwa week Iwatch will buy as and sweat chairs and free wait here we week pet. Yasin be a school now will buy by Sayako.
Ubadwama ya ntade nipa na ade no nyope oman mu ayedi nti onya sika obi atade na no osu ti asra ban pa se school samedie yensa de yensa ye ma ban onhwe school no maye na yesa wo ban ko school wa na tesa Ghana Agblogbloshie no won ka ho wo ba so wi asasia onya adwuma papa bi anye wo ba wi asasia onya sika adwuma papa bi anye na sa ya mfo so anadwom ama ya manya baby pensi na tesa Agblogbloshie na ye bo no kwa ti asra ban pa yensa de yensa yem onhwe school ho asame maye normal school ni niama no nkofom kakra maye na asase na abane asase na ye free obi anu abaka obi kasa asase ye free na oboa o ma yanti asase school fees no na ye free na asase no kwa na wo be kwa wuram no enya free nti yasra no papa Kuro mu de me tomatoes na meton enye kura e de kire se Ghana ha edru sabre ya ni tomatoes ba kokure ni Ghana enti ye kwa Burkina Faso ene kwa fa tomatoes no Burkina Faso nso se ya ntokwasi wo enti tomatoes no amukwa omunya bi mfema ebedru ha adaka ba ko 35 million 34 million yenti minton obi esu enti yesra Ghana ban omadam mra ne yenu tomatoes wo Ghana ne ya ho ntoye Agedifo edinsen bebre atudwa ebinu mu kiremu a wonu ma awie school etifie wonu mu nya adwuma nyeye wo prapra wo ho nyina ene wode won sika hye wo mane se ne ebe ya anka wonya adwuma ya wonu so ebetumi ahwe wonum nanso esan se wonya adwuma nyeye nti wonu gusuwa eti ahokiremu Agedifo afoforo nso kiremu a wonu nyama woton no kura woton a manfo emmeto ne senti ama ahokire ene da wonu so baabi a wo no Kuro Mu Te Sen.